Kalau kita cimot, pastian. Kita Dr. Surya Prabha kalau cuma long nang ligo, alang long. Tim ka biar long bitu cuma sampai nanti ligo, lah sih kita hasil kita. Bicara bisa langsung. Boleh lupa siap. Sama dulu. Long ri long pa ching hon si pran mui chi pi the po in koi ra pi the no be ar jap si long ri long pa ching hon si pran mui ka chi pi no te no so bar pi ron mai thur si no pe na so bar pi maing tursi kating aloti donang doidi kating aloti donang doidi kere poing koi rapi ke no be arjapsi long di long pa ching hon si pran mi ka chi pi ini ciki moarni ninduk lo ini ciki moarni ninduk lo ini saki menur ke ponsi ning cinduk na pini saki menur ke ponsi ning cinduk na pini kere poin koi rapli hey no be ar japsi long di long pa ching hon si pran mai ka chi pi tere poin koi rapi hey no be ar japsi long di long pa ching hon si pran mai ka chi pi pran mai ka chi pi pran mai ka chi pi Ningkan suri nira pilihan kan ok chun pran asam pen angtan pen kewang aku kia tung ele tu makar biya khan adai oi pin pen bang krisir kewa phan apran and that pen pini arni bang ke bang bom si ningkan koi pleng ya lo laso ningkan koi ke pleng along ka chikimo ala tum asang te juji ako laso pil thi ben chi unang lo adai we pin pen laso pil thi ben chi chekak nang lo lasalang tum aphan pini khu chom me thang me siningang song do me reng do me thak me phan le tum kado ko we pa dak e tum ka chitong saran mate kar biang long arat ke doan party dorom chi pupe pin pen song chi jong ji pin pen pini alal tum phan ka chikemo arni laso ka chikemo arni along nili ke kopai sia jitin lo nili hokpe dalam mangke laso kuki pen karbi kuki pen karbi pune itu ang tan men ke bang atu ma kuki tu laso adai gawe pin tu hana
laso apil thipen ke damnang abang phubang phe tungapan kachike molong nili na tong long ke che ko pai lo cheke molong rapet lasi aprang-prang nili na tong mbe pin la nili mitang dan ning duk lo nili chin ne Ceklujon pri po aprang dak lokal emisi mati karibin autonomous council Surjurong Parakai jenili panang thansi la soteng ga jenili pulo piningke nang kitong dun vekji la so chikimorni la si bang rapet la so chikimolo Karibin Autonomous Council Deputy Chairman Objit Kro Kahai dak lokal emisi mati Karibin Autonomous Council Surjurong para ke hai, morsing timua ke hai, lumsing terana ke hai, muduram lekya ke hai, Billy Mohon Khattaria ke hai. Pendang lo, emisi Hatsingrong para ke hai, emisi Pemengaringma ke hai pendang lo, board chairman ke doan. Dana jitong don manpeng aluhi ke doan. Lo pendang parda, nili kecing honai, nili kecethenai, karbi la metamai penceng lo. KCS TDP amai penceng lo dak sarpotero norong arong asara ke hai penceng lo kami kar gitu an lapen rong asara ke hai gitu anatum lapen dak kacetong rapet sarpi sarpu epo purun epae purun jir pojir iki biki thi lapen ke bang krisri kep la sopir thi pen ke cero nang adonaraf penceng lo Kado koi phunda ni linga klong pen nang tung phan alang phan aking tham along hele amu rukrok lo bosita alang ni phan abang ke chepajok lo alang ni si alang ni som thak thak doring ni tu abang tu apran chepajok lo mohen be aphan ke apu along si hele amu kirwajok alang ni phan dam juije tusita nomputa coklan the chudam the si dukok lo alang li bangpli alang tum bangpli abang ke halaso arni akisung along pen apran kachepajok dona tum lo lapen ken rong hang pu abang pu aphan ke bokojan di pu Guwahati anta kisu lang dam long la mau sita kupal ke lang no pen achok alang li pran abang ke pajok pu ugat lo la so si laso hot rong asar pen bangkre sirke patum abang ke rong asar atum ahem arlusi adai abipin pen uphoyat iki atum pran atum kardeng along pen abang dam jilo ini je pelan senile arlu Memorize pada accident part along itu body lo Donin itu macam kimo bonbong lagi nikan surini raplia sengkan ili tondak sarbotan nong araratum ampada saking tirong araratum ada we pinpen dak longri filang karbing long along le filang kacerai koma farman ada we pinpen op chumpana tumari deng apran ka cipinan bangkri sirke batuma pansi pinindak adi dojopen ili to kacing hon asiyam Dr. Tulira Brahma ke har pencenglong Sir Surjurong par pencenglong gedo ana tumalang itu adi dojopen sedang skimo pon lo
School di National Institution Education Institution. Isia bangke two line pural po 7.5 plus side bama bangke kalau ada road pen dhalai nangi pupu. Third bangke with drain do nakai both side. Fourth bangke nama retaining wall pinangi ekdam pura retaining wall pipakanam. Fifth bangke road furniture ya dunang po. Sixth bangke along with solar street light ba current street light line nanging dolo bodi miji tak bodi 7.5 side back 7.5 lagi jin lang plus side bam bangke dhalai road pen third bangke drain fourth bangke retaining wall fifth bangke labangke road furniture fifth bangke street light because this is solar project Suni school campus area. Number 1 labang na bunay pakano si model road lo. Number 2 dagla bhumi pujon bangji pakale foundation stunle bangji chief minister April la cheklo. Number 1 hona pen la moi satwa la non itum ke bang atwa repairing no amanjan repairing po along with lining and reflector. The 3 Bardolo bodi si bangke labang nang PWD lo de lange chok bola la pen la ke chok. This is the major scheme. Hini bangke nang litongo da bang statue la jikis dolo bo jikis jikis foto long ada jim long ya jim ha la puno la so 19 है nangon tiar at no la so inauguration jike chief minister bang asida inauguration pola na para within the February nang before 15 petang nang po ano nga plaster kuri pakanang po April la Sony School Foundation stun gele hochi la soda la chief minister pachini nang je kuki tum bang krisir ke parbi tum bhan punane pen ke bang achar da kuki local kali huda pen ke bang tum bhan la si la soba ke ramrong bharben che contact no la nang kuni nang po hini lo da ke thoma bang ke longle pota hai lagi miji pen Michael aku kia tum karbiya khai apan nang pangrum paka brong asar hem nang hang paka mat bang krisir kep apran adimlom apran endatla la si aprang sinili hola apran en vek abang fotum helikopter song tum phan nilihin pen ningak plong pelan tuan kondem lo pimrem lo lason ajutan kar biang long abidat nang chi lason monon phida me kar biang long lason apor ke mo bang gel tu mo phi che than long le det nang je pan sinili em phum krang pira singja pan anam hirjumi chu hang lo lasi hola bang krisir kep tum adai ka bipin pen la sopil the pen ke dam nang abang phurang phi tum phan kar biang lo autonomous council pen aprang pilo bang kret thok tum phan lak thom pu la se ko niliki pige lak khopo la se hola lak ni da ko pithupo la pen pa da bang thok tum ke long le pin lang pulo la se hola bang thok tum phan ta kar biang lo autonomous council pen ko nili non Cikloi jo nang bong pen la tuman ki pika pajir si pan se bori pon po la pen nang parta me dak sarpo teronorong penan long le tum du olang porthimia ki mangalong ta lang tum dak bi pham pi tum de la selang tum phanta ke don la dak me tha long le ana bang ke ake joy pen long le pota ki pi pon e je phan cikloi jo nang bong
nili dak pang dak pono lang guna pipon po ke thoma bang ke dak hola dak soini school pen la dak sar putero na rong an bang pet mesen atwar jata national standard atwar la so katiar ji phanta nili chief minister pen chingwai ching sai kan si special package pen sita bunai kan kori pon la pen ang part me la bang krisel ke la sopir theben ke dam na tum phan kachike moadim akun din na photo do te la ke photo si biat pachda photo longle pulong te kachike moadim malak to akun din dak bang krisel ke tum phan anong e dak som pon po Karbin Autonomous Council pen la pen ang part me dak prabjin pen lang buku along dak sarputero narong dak ciri pharo kre pido acar pharo 400 bigas la solong le along bangke soini school sanctional defense ministry pen la si dak prabjin pen dak kam ke cheng je phan april la chek long bo nong ei sompo la pen akam da pangchang po la pen ke ningkan hiniang mo la soy school soini school ka petang ye phan Karbin Autonomous Council pen odun po la pen ka petang ye phan mori pon pokosi nili rarang no pini chai pon kisung ki phoi hem tu ma phan kereng awas sai phan pinu ke sung ke photum phan ke dak soini school dolop longte alang tum phan ke top priority lo number 1 priority la tum phan boreng awar sai dak pipon po la dak local misi ma em Karbin Autonomous Council surjorong phar pen chingwai ching sai pen dak mama phowek atum phan hala tuma donara phan ke dak boreng awar sai ki pipon je phan soini school long dak amitha ahem tiku amitha long le adung la dak ki pipon je phan si mori pon pa